Kum si benta ban persya ke jing kharoi state ki kam sneu hopo kusor nong stoin. Kasur ki nong west kala penlong de karali bar ke jing lang pajba kum kadak ban persya i kam sneu ki balai phujaj. Katai karali kalong ro kum ban ajing persya pajba ban kiar ne ki kam sneu kham tam ban kiar na ki jing di pen bo aj kum udrox balas dang ban jelai ba hopo kusor nong stoin. Kabala ban pen khapat sa yiwe de ki jing sneu kum ki jing sya thombor ki kentai kena bat kiriu pajba. Ya katai karali las dang nalat weitang bar yai ter kusor nong stoin. Hakabalawan ban sim talang di kena skul kino hikai kino ngilam ni kiseng balang baper bat penkut ketika rali po market kompleks jong sinong new nong stoin bat put pat sa kijing ilang pajba kinong kren na ketika kijing ilang kila pen pau ba kejela kala don kam kerki ke drugs polisi bat kila dawaru na kesorkar maka dai ban pentre kam no ke drugs polisi hapo kejela kenang ba anla ban tel kam yu drugs apa jela me kliang indor ya ke drugs polisi kabang kesorkar ke don kam ban sina ke depan bakuno banai bor iki sinong itau banai bor ya ki pulis banai bor iki seng balang banai bor iki risimet kuno mangin kem iki kinong di drop nrai ke masusi kalau baka drop polisi apa media kan don adu mentah ngasmo belum mampu media ni menteri tam ya gale ke ai jom ka central government ka narcotic drugs and psychotropic substance act jom Muslim terkena sebab perusahaan. Dibenterai gampang dah kali. Mereka jelas misalnya telah dongkam dibenterai kam ya ke drop polisi. Bapuno betul akam. Ya ke tinggi drop. Kemudian mereka yang bawa ke jelas abad gampang nak ni ke dongkam tang ke jauhi. Ya kini bentai ya kini rangba sama henai kinut ya kapan simbor kinut ya kapan lunte min pek ya ki kinut ya kapan syok pendat pensau ya ki